أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال لي جهداري عزيز الحمد شكيا خوش خدي تعالى تينينكي رب العالمين دربك دن أم جبو ذكري خدي تعالى آنين با هفدو أفانا أف هاتنا با هفدو جبو ذكري خدي تعالى لطف كرما رب العالمين لفي سببه ام چه قصه حمد و شکریه خوش خدای تعالی بینین ام رحمتاوی کجمت خوازه ام نینجی به صحبتا ما انشاءالله بزنا خدای تعالی بزنا رب العالمین امی قالا توبه بکن عفو خدای تعالی بکن مغفرتا خدای تعالی بکن. معنی توبه چیه؟ معنی توبه انسان گناه کرنه لگنه خو پوشمان بویه و توبه دکه دبي از إن شاء الله نما في فعل خراب دكم از گناه خو پوشمانم از توبه دكم دبي توبه عفو دي خدي تعالى دبي توبه شخص را عفو خدي تعالى تي يا خدای تعالی توبه و انسانی قبول دکه و عفو دکه و یا توبه و انسانی کل بر شیخه که خدای تعالی جر تایم کربه و توبه و صادجه نعفو مغفرت دکه خدای تعالی مغفرتا خود ده و انسانی و هذا ام لسر توبه لسر عفو خدای تعالی لسر مغفرتا خدای تعالی بنيرن القرآن اما بنيرن كسي توبه هنه یک جه انسان گناه دکه پی گناه خو پوشمان دبه خدای تعالی توبه دکه دبه بی گناه کم کر عفو بکه یا ربی او شخص تناخوه نابراو خو خدای تعالی پوشمان بویه جو گناه خو پوشمان دبه و توبه بتنی گناه کریه او توبه بك خدای تعالی زندري قرآن ده غارانتی نده انسان کواره وی کسی جبو توبه وی عفو بك نهكه يعني عفو خدای تعالی بتوبه بتنه زندري قرآن تنه خدای تعالی اف غارانتی نده انسان ولو كي شخص توبه بك خدای تعالی بخوازه و توبه و قبول بك نخوازه توبه و قبول ناكه اما توبه كب نفسه خواه دكه اما مثال که بدن جبو كب بي فهم کرن شخص دندره مالی ده اما بيجن فعل كيوي خراب هي شرابي فتخواه اي دوراوي دبي افعالي خراب نباشه وها نكا خدای تعالی یسا کریه تپی گناهکار دبی جر دبیجن گوتنا وان جد که بسری وی
دبي السوبة دكم إن شاء الله زنما في فدخم في شيء خراب دكم جي فدقرة وش خذي تعالج بي يا ربي معفو بك أف توبة بتنية نفسها خو توبة بك خذي تعالى توبة في إنساني قبول كرناوي ده قرآن يتنقوتيه أما توبة الدوا خذي تعالى قوتيه أو شخصي كجناها دكه كو خستناوي بالدل هبا كرحي خو تسليمي خدي تعالى بك أزي شيخي وري بدبني والبرد دستي شيخي خو توبة بك أز كسلنك لا توبة بي إنساني سديسة قبول دكم كن هيك وشكرنا أزي تمام جير بخيركم نابرا هردو توبة فرقا خو هي نابرا هر توبه فرقا خواهف هیا شخص sadece günah ki poşmandı be. Geli gövdari aziz ek insan daha günaha nefsaviye kalbin nefsavi Xudê Teala nozê ştê xerab xistinê ev nozê ştê xerab yek jê kîn ve nefret e yek jê küfür e yek jê derew e yek jê zulüm e yek jê hesûdî ye yek jê cehaltî ye yek jê çirokî ye bexîlî yek jê jî عصابی ہے بهتنگ بون ہے یک جیجی اسیان ہے امر سرخوا قبول ناکه یک جیجی عجلجی صبرسızı ہے یک جی تماکار ہے یک جی کبیر ہے یک جه نانکورلو ہے یک جه غیبت ہے یک جه زن ہے یک جه فعال خرابن یک جه وفاسزه ہے یک جه درویه یک جه جی فتنه و فساد ہے دندره نفسا دندره قلبه نفسا مده اف نوزده تشتی خراب هنه şeytan dijmini insan her gavê tesîrê ser van nozê tiştê xerab dike ji bo ku însan xerabiyê bike ku guneh bike ku li ba xwedanê xwe mahçû bibe îlişkiya şeytên bi nefsê ye Xwedê Teala çi dixwaze Xwedê Teala jî dixwaze ji me ku ev nozê tiştê xerab لنفسا مدنه اموان پاقش بکن پاقش کرنا قلبی نفسا ما شرطی وی هنه سروی هاوی گرک اموان شرطا بیننجی کی کوم قلبی نفسا خوا پاقش بکن حضرتی حدیثا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمزد به معنا دین پاقجیه حدیثاوی دید بیجه خود تعالی اف دین دا انسان جبو پاقجیه قلبی وی حدیثا پیغمبری من یک دین بیدی وجود انسان بچک گوشته یه او لسر ریاستیه به تمامی انسان سر راستیه او خرابه تمامی انسان خرابه صحابی جرد بیجن بی اف چیه يا رسول الله دبي قلبي إنسانه تبي أف قلب نا قلبي بدنامه قلبي نفسامه وعداك أو باقش به إنسان صادج أمري خذ تعالى تهنجي وتشتكي حرام كرنا جمال يساك كرنا أو إنسان نزكي وينابه حديثا بيغمبري صلى الله عليه وسلم فهم زفينات بيجا دبي أو كسك
حيكو قلبي وي تمام پاقش نبه خرابی امین نابه چونکی قلبی و پاقش نبه اف تشتی خراب ده قلبی وی دبن محقق که شیطان ویری ببینه وان تشتی خراب تأثیر بکه و جاردیز خرابی به انسان بکه موعده که او انسان وک امری خود تعالی آنی جی قلبی خواه وکو خود تعالی جیر ده قرآن کریم ده تعریف کریه پاقش بکه شیطان نکم مکاره تأثیر سر قلبی بکه او انسان sadece ve emri Xwedê Teala bêne cî îtaata emrê Xwedê Teala bike û tiştê Xwedê Teala jêr yasak kiriye, haram kiriye nêzîkî wan nabe ew dibe ehlê ulul elbab. Di Qur'anê di navê wan ê ku qelbê xwe paqij kiribine sedî sed navê wan ulul elbab in. Di pey ê ku qelbê wan wek Xwedê Teala مزین کرده و گوتی مزین کرده او جی خودی ارشاد نه ارشاد بونش طرف خود تعالی ده پیوان را تمامی صالحاتین ده حضور رب العالمین ده لبا خود تعالی ان متبر مروی صالحا خود تعالی خوازه تمامی انسانا بگهین و مرتبه قلبی خود تمام استهبکن ببن عبد صالح لبا خود تعالی عبد صالح پر قیمتینه ان قیمتلی قیمتینه تمامی پیغمبرها صالحا تمامی رسول خود تعالی صالحا تمامی ولی خود تعالی ایکو خود تعالی لجبو ارشاده انسان وظیفه لی کریبه صالحا يعني أن مرتبة لحضور رب العالمين مرتبة مزن صالحة حفت صفحة ديني إسلامي هنا يكجي نعولي كارك خوستناوي بدل هبا رحيك خده تعالى بفكري أمانتي خده تعالى يفي أمانتي بري من أخوة تسليم خده تعالى بك صفحات دوا كارك نیتاوی هبه کج نفسا خو پاقش بکه به شرطی که هگر نتیاوی تدلیوی هبه گرک هر با شیخی خواه به شیخ کس نکاره نفسا خو پاقش بکه سرچه هاوی وعدا کل بردسته شیخ خو توبه بکه انجا وی امانتی که خودی تعالی بفکر یه روحیوی وجه بدناوی درکه و سر ریاض سرات المستقیمی و بکه خودی تعالی حی کل بردسته وی شیخی که خود تعالی تعیین کرد به توبه نکه رحیویش وجوداوی در ناکه وش بدناوی در ناکه و نفساوی پاقش نابه شوی هاوی کسک به شیخ او شیخی که خود تعالی بالمیجه ری دابه بردستی وش توبه نکه کسک نکاره نفسا خود پاقش بکه بابی من آدم حی نهاها چقدر انسان هاتن للدنیای ایکو نفسا خو پاکش کرنه محقق که لبر شیخه خود تعالی جوان تعیین کریه توبه کرنه به وی توبه کسک نکاره نفسا خو پاکش بکه تزکیه بزمانی قرآنی تزکیه و تصفیه بکه گرک نفسا خو کنترول بکه گرک قلبی خو صافی بکه کنترل نفسا انسان و باقجیا قلبی نفسه به مرشد به شیخ تجاری نابه محقق فرض سر انسان کار بردستی توبه به اف توبه بردستی شیخ خود تعالی صادجه گناه وان عفو ناکه گناه وان جوان دکه خیر اف تمام یک بیه خود تعالی با آیت قرآن اجماع فهم کرندانه خود تعالی خوازه که ام برو دین باجون توبه سیا
القرآن ناوی و توبه نصوحه کی کار توبه نصوح بکه او کسی که اخلاص خلاص کریه يعني صفاء ششادية خود تعالى اردو عزمان بچاوی قلب ریدانه جهنم جدیدیه عزمان حفت عزمان خود تعالى ریدانه للوحی محفوظ حفت عالم خود تعالى ریدایه تبیر مخلوقات تمامات سونا دوایده دارکیه اندری قرآن dara son Sidretil Münteha olarak da ayeti derbast ve Khudai Ta'ala ko ew bi çavê qelb rê dayiye Khudai Ta'ala wî dawetî tevbeyê nasuhê dike gotinê ku Khudai Ta'ala yek bi yek jêr dibêje wan tekrar dike û toba xwe dike tevbeyê nasuh pey vê tevbeyê re Khudai Ta'ala gunihê wî vedirşeyne yek jê ad diwa nûr kediye navê vê nûrê Salah Nûriyê dixwînirê Qur'anê de Asya gunihê ku li ber destê şeyxê xwe tevbe kir û hewê gavê jî nefsa wî heye wê nefsê ku pêr guneh kirine wan temamê guneha car dî jêr dike xêr û a çara îrada xwe teslîmê Xwedê Teala dike Xwedê Teala dibe madem ku te îrada xwe teslîm mekir ji neha pêv tê neb îrada xwe bişuxulî têb îrada me bişuxulî ji wî hawî Xwedê Teala zatê xwe jî rê didiye dibe emrê ku te ji min sten tê wî emrî bêhnîcî ez te ji bo însana ji bo îrşada însana wazîfelî dikim wî şêx olarak ji bo însana tayîn dike yani ku min got şêx ne ku yekî ku ez bê ez şêxim her însan li ber destê wî tevbe bikin ew şêxê ku Xwedê Teala tayîn kiribe wî şêxî çi kiriye heft safê İslamê xelas kirine nuewiliyan nuewilî xwestina bi dil ji Xwedê Teala xwestiye ku emanetê xwe teslîmê Xwedê Teala bike û aniye cî sefa diduwa şêxê ku Xwedê Teala jêr tayîn kiriye li ber destê wî tevbe kiriye sefa siya li heyatê rihê xwe teslîmê Xwedê Teala kiriye nefsa xwe kontrol kiriye a çara bedena xwe alê dinyayê jî teslîmê Xwedê Teala kiriye a pênca nefsa xwe jî teslîmê Xwedê Teala kiriye sefa şeşat Xwedê Teala toba ku nesuh li ber destê Xwedê Teala kiriye a hefta Xwedê Teala îrada wî teslîmî kiriye yani teslîm wî îrada xwe teslîmê Xwedê Teala kiriye Xwedê Teala pey îrada teslîma îrada wî de wî ji bo însana şêx olarak wazîfelî kiriye ancak li ber şêxê ku ev şert temam anî bin cî ku tu li ber destê wî tevbe bikî ev însan belkî sê pajê ku anekê li min guhdarî bikin bê em ê van kesa ji kwê de bibînin nav însana de hene nav însana de hene Xwedê Teala bi wan zane Xwedê Teala bi nefsa me jî zane çuk nexweşî nozet tiştê nexweşî di hundirê nefsa qelbê nefsa me de ne ew însan ku bixwazin nefsa xwe paqij bike ji xerabiya nefsê şifa bibe gerek here ba textorê xwe temamê şêxê ku Xwedê Teala tayîn kirine ji bo nefsa me textorin em jî nexweşê wanin ew şexsê ku nefsa xwe bixwaze paqij bike ew jî nexweş e gerek nexweşiya xwe nizane ama nexweşiya wî Xwedê Teala zane textorê xwe jî nizane ama textorê wî jî Xwedê Teala zane wê ew ji Xwedê Teala bipirse bê ya Rabbîm ez dixwazim ji van nexweşiya xelas bibim ji van nozde tiştê ku tu qelbê min çî kirine ez wan xelas bibim ji vî hawî şêxê min rê bin bide
كل ميج بك 4 ركعتا ركعتان معولي بي فاتحه را و 4 و 3 دربا آية الكرسي سر هفدو بخوينه آية الكرسي بخوينه آد 2 آية الكرسي بخوينه آد 3 آية الكرسي بخوينه و هر ركوع سجوده و راب سر خواه ركعتا 2 و بي فاتحه را قل والله واحد بخوينه قل أعوذ برب الفلق بخوينه قل أعوذ برب الناس بخوينه و هر ركوع سجوده تحياتا خوب هنا سبحانك و راب سر خواه جارديس قيامه ده بي فاتحه را جارديس قل والله واحد بخوينه قل أعوذ برب الفلق بخوينه قل أعوذ برب الناس بخوينه هر ركوع سجوده و راب سر خواه ركعتا 4 جارديس بي فاتحه را قل والله واحد بخوينه قل أعوذ برب الفلق بخوينه قل أعوذ برب الناس 4 ركعتا كل ميش كرن نافي ويل ميجي حجت نمازيه كو ويل ميجي بك وتبي ويل ميجي شيخي خوش خدي تعالى بخوازه اگر قلبي خشوع كتبي نورا خدي تعالى كتبي خدي تعالى غارانتي تكد سورة بقرة ده آيات 45 ده كوري وي شيخي وي انساني خدي تعالى ري بديه رب العالمين ويند بيجي استعوذ بالله واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا الخاشعين بالصبر وبالميجي شيخي خوش مبخازن ازي ويري وبودم شكيرا ويري بديه او شخصي كوش دل ده خستناوي هبا رح يقبك هنا خدي تعالى تسليم خدي تعالى بك ابنيت نوعولي نكا تبدلي وي چقص ميجي جيبك خدي تعالى شيخ ري ناديه شفيها وي قرق بينا كسنك بينجي وهذاك خدي تعالى شيخ ري داي قرق البردسي توبه بك دمكي توبه سي تو چجي توبه هنا توبه یک بنفسا خودتنی توبه دکه لگناه کی کریه پوشمان بویا دخواجش خودی تعالی کو گناه و عفو بکه و برسوان گناه بکه تمام او بتنا خو کاره وی توبه بکه اما قبول کرنا وی توبه غارانتیا وی دهنری قرآن تنیه اما توبه دوا او شخص کو بخوازه نفسا خو پاکش بکه رحی خو بکنه تسلیم خودی تعالی بکه كسنك لا أو لبردستي شيخ خطوبة بك خدي تعالى أفتوبة سديست قبول دك جكير قبول دك إيكو إحساني تابعي شيخي خطوبة تو لبردستي توبة دك جوان إنساني ولو القبول دك سديست كنهيوان تماما دك خير توبة سياجي توبة نصوحة خودی اخلاص انجاخ به توبه دکن خودی تعالی با وی کسید که کواره خودی تعالی جهنم ری دایه عزمان ری دانه قاطع هفت عالمی حضور رب العالمین و محافظ ری دابریه خودی تعالی با وی کسید که دبی توبه بک البردسته من به توبه نسوه کو جناه پیر غیر گناه بکی شخصی که توبه نسوه کرده تجاری سدیست نمکار گناه بکه ذاتا خدا تعالی بابانه ولود که وان دعوت توبه که شخصی که هین کارا نفس پیر هبه که گناه بکه خدا تعالی وان با وان ناکش بو توبه نسوه باکید که با وی شخصیت که کسی کنه نمکار گناه بکه او كينا او خدي اخلاصينا قلبي وان 14 دربا مزين بويا قلبي وان دا تشكي رشاي نمايا نما كارن گناه بكن چونكي تشتي گناه خرابي تمام ج رشايا قلبي مدى چيدوه مادام كي او رشاي نمانا قلبي ما تمام باقش بويا نري قلبي نفس عمله خدي تعالى نورا خود تشكل يسديست بوي النور جوي قلبي خرابي درناك با جوي قلبي صادجة خير داد كبا خوشي داد كبا حضور داد كبا چرو قصاك حضرت عيسى عليه السلام هيا دويرو كي يك هات پر گوتني خراب جا حضرت عيسى گوتن ويجي حضرت عيسى عليه السلام لوان گوه داري كر او گوتنا خوشك جير وگران كش بو نصيحتا خود تعالى بگره كش بو وان
خرابیه وگره. حواریه دوراوی گو یا ایسا اف چه مسئله یه وی انسانی هات تشتی خرابیش تر نما نگو گوت هر تشتی خرابیش تر گوت نه حقارت که هر تشتی تر گو و تجی جدیبرا کتیل وان مگرین تجی بگوتنی خوش چه کس خوشی هبه تلبر وان گریه تا وعظ جوان کر اف چه مسئله ما فهم نکر دبی لبا انسان چه توری وید هبه وینه بتفاعل خواه ایمت قلبی مد نورا خود تعالی هبو گوتنی خوشی هبو من اف داوان ایوان قلبی وان رشایی بو وان جی خرابی مکر حقارت مکرن تشتی گوتنی خراب جمر گوتن يعني قلبي إنسان شد هبه وينا درد خاصة السفري وينا دا إنسانا ما دام كي تشتي قلبي مدى يا أم درد خاصة السفري جبو إنسان را جرك أم قلبي خو باقش بكن نرا خدي تعالى تيدبا وعدا كمولو بكن شقس مخلوقاتي خدي تعالى هنا أم جوان را شفقات هنا مرحمت هنا أم وان حستكن أم يا أهلكاري بواردنكن أم دجنانتي بوار ناكن شوي هاوي خدي تعالى دين دخوازه كم بين انجيش بو كم نفسا خوا قلبي نفسا خوا باقش بكن كلي گفتاري عزيز پیشید مگو کمالاتا انسان 28 پیلکا دا خود تعالی بایتا جمر گوتیه آنو اولی دورا ما تشت بن تین سری انسان او تشتی کتری سری وان دفکرن ویاف چما بو چما نبو خود دفکرن دورما خود فکرن آسیه آد دوا قرارا خود دن یا ریا باشی یا خرابیه قرارا خود دن فقط بسر افتشتی کتی سری انسانا و پیر فکراوان قراروان خود تعالی هنکا جبو خو نانقینه وان دحالي وان تيلا كينا وانا اهلي ظالمن چما ظالمن هم او شخص بري مرني رحي خو ناخوازن تسليم خود تعالى بكن هم جي مانعي انساني دد بن او ناخوازن تمام او جهنمينه اما في اشي ناسكنن مانعي انساني دد بن شوان جير دبي جن دبي الحياتات دنيا تسليم كرنا روحي خود تعالى تنيا افانا دروا تشكيلوت قرآن تنيا شفي هاوي قارشي خود تعالى تين خود تعالى وان نانقينا او بهرن جهنمي اما تمامي انساني دين غيري وان ايكو مانعي انساني دين نابن مانعي هداية وان نابن خود تعالى وان سشميشتك فقط جارديس وان امتحان دك مصيبتيا تين سريوان كال قارشي وان مصيبتا ويا انسان شاوا ببيجن شاوا درما وان ويشابه وعداكو اب مصيبتي هات سريوان انسانا كو اب مصيبتي خدای تعالی دائما شخيرا مريا مادام كي خدای تعالی ام جبو خول كرنا گرك ام چه تشتيكو بي سري ما سر سر شعبي ما دائما اوقات ام خيريش خدای تعالی بخوازن بينا بكن خدای تعالی تبليغاتا كداي سريوان بري مرني كرحيق وتسليم خدای تعالی بكن افكسي كو چك بي سريوان بخيري تعبير بكن بخيره مثلا مصيبتي بسريوي بخيره چما خود مرادا خود تعالى تشكي هيا خوازك از قنجيه بكم خوازك از خرابيه وگرم خوازك از
بعفتکی باش بم دخوازه کو از آخرت جنت دکبم دخوازه کو دنیای جیت حضوری کبم خدای تعالی تجاری تشکی بوش ناکه اف بفي سببي اف تشهاتي سري من شخور بلود فكرة يعني فكرة راسته دينجي فكرة خرابته تبي خدای تعالی چما وانی سري من خدای تعالی اسيان دكه اميل فير سري مسألة مثال كيف بيجن بيركك خدای تعالی زاروك دايه زاروك چاوي كور او كره دبي يا ربي تچما اف اولادي سقط دامن كسي وكيد ندي غيري من تبي اولادي سقط بمدي قارشي داتنا خدای تعالی ته اف فكراوي انساني نباشا خدای تعالی ويتحالي ويتهلا الشخص ديجي اوج جارديس بيركك اولادك سقط داي چاوي كور او كر اما او بيرك دبي يا رب العالمين اف داتنا تسر سري مسر چاوي من تبوشنا اف اولادي سقط ندامن تخوازي كو از وك امريتا لي بنيرم بعداكو از بورزات از في اولادي بنيرم از ناني بدمي از باقش كرناوي بكم از يعني تشكو التأمريت سر مكر از بكلي بدمي بشعبي شفقتي تي في هاوي من بسبب في اولادي سقط تي من نزيكي بخوفكي فكرة في انساني راس القور قرآنية اب انسان وين نزيكي خدي تعالى با ام انسان ويج قلبي خدا بري مرنا خو بخوازك روحي خو تسليمي خدي تعالى بك لما كي ده شكل انسان انا شكل اهل هدايتي ديجي اهل تبليغ شيء او انسانين بدلي خو نخوستي روحي خو تسليمي خدي تعالى بك شخصي كو بدلي خو نخوست با روحي خو تسليمي خدي تعالى بك او اهل تبليغيه محقق کی وی تبلیغ بکیه و یک جر ببیجه به امانت خدای تعالی بترایه گرکت رحی خود تسلیم خدای تعالی بکی ای اهل هدایت ایجی تبلیغ قبول کرنه دعوت خدای تعالی قبول کرنه جدلی خود خواستنه که رحی خود حیات دنیا تسلیم خدای تعالی بکن وان دلی خود ولو خواستیه امکی رب العالمين باني شابوشنا نازل سري إنسانا بيوير بعداكو أوج دلي خدا خسنا خدا تعالى رحمتا خوش إنساني شينا بالرحمن ناوی خو رحمت خوش انسان شینه و چاوی وان انسانا ودکه هگر او انسان بریا بری کو خوستنا وان بدل رحیق تسلیم خدای تعالی بکن چاوی وان کوره گوی وان کرن دلی وان آیت خدای تعالی تی تن شوی هاوی کرو کورو لالن اما بعدا کو بدل خواستن جو خدای تعالی کر حق و تسلیم خدای تعالی بکن بحیات دنیا و گاو خدای تعالی رحمت خوشوان شینه بو رحمت خوره چاوی وان ودکه گوی وان ودکه قلبی وان ودکه جبوك اشترفه شيخ خوب بينين بعدا کو چاوی انسان کی گرتی به شيخ کو خدای تعالی جر تایم کرل باوی تنشتاوی رونج فرقا و نزانه که شیخه ویجی وقت انسانی دید بینه گویو کره گوتنه وی شیخی وقت انسانی وقت دید بینه قلبی ویجی تاریه جوی هاوی گوتنه فهم ناکش خور حساب ناکه اما وعدا کش دلی خود خواست رحی خود تسلیم خود تعالی بکه الحیات دنیا خود تعالی چعبی وی انسانی بدکه لشيخي خو وعداكو شيخ بنيره بيبي افاني دجي انسان اوجي انسان اما فرقا في انسان هي افانا وليكي خدي تعالى يا گوتني وي وعداكو تجير تي گوتن لوان گو داريت كه وان گوتنا معنا وان فهمدك
وشخور دقريت خا قلبي خواه بعدا كروكي بشتغاليك بالسربي صحبتي قوتني كو ولي خود تعالى كريه كتن بين سري ويش خور قرتيه وانش بو انسان دويجه يعني دوي ويجي بو حقيقته وبويا يعني ابانا نكره نكوره نلاله ابي انسان دنگه شيخي وي دريه شيخي خو او انسان دبينه و قوتني وي شي انسان اردويجه نلاله جي نري قرآن ده خود تعالى بحثا فان انسانات که ده شكل انسان هنا كارو كورو لال ادجي اهل هدايته ايكو دبينن ايكو معناه وانفام دكا ايكو دشتغلن لما كي ده شكل انسان هنا اي اهل هدايته ايكو بدل خواستنا رحي خود تسليمي خود تعالى بكن افكسن خود تعالى شعبي وان فكريا قهي وان فكريا قلبي وان فكريا ايكو هين بدل رحي خود تسليمي خود تعالى ناك بكن لدنياي كنا خواستنا او جي كارو كورو لالن اهلي جهنمي تمام كارو كورو لالن اهلي جنتي جي ايكو دبينن ايكو معناوان فهمتك ايكو دليوان خود تعالى قلبي وان فكريا دمكي حياتا في دنياي تمامي انسان ابني ري تشكلن اي كارو كورو لال اي دجي ايكو دبينن ايكو دنگ درقو هيوان ايكو طرفي حقيقتي دشتغلن بيوان را خود تعالى قلبي وان اي اهل هدايتي قلبي وان بري قلبي خوان دخوا ادجي ج سينغا وان حي بكي قلبي وان ريك رحمتي فتكا بعدا كو يك نافي خود تعالى قلبي خود درباز بك بزماني خود بي الله 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 اف تكرارا نافي خود تعالى ذكره لنري قرآني ده كو ذكر بك ذكر شقاتي خود تعالى رحمتي تينا سنگاوي انساني اما كريج سنگي وحي قلب ببوبة او رحمتا كش قاتي خود تعالى تي سنگاوي انساني جسنگي درسر قلب كر رحمت كت قلب طاربونا رشايبوني قلب جي درد كبه شقس رحمتي كبه قلب نورا خود تعالى تي كبه قلب هو قصي رشايش جي قلب درد كبه دمكي باقش بونا قلبي انسان sadece بذكري خود تعالى يا بذكر كسنك نكره قلبي خو باقش بك شوي اوي رب العالمين در سوره سيده دايتا 28 ده الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله دي بيو كسكي ايمان كريا خصنا روح خصتي دلي خوكو بري من راخو تسليم خود تعالى بك او خواستن كتبت دليوي انساني او حقيقي مؤمنة ايمان كريا وتبي ايمان اخواجي شوية الباش شيخي وتوبة كريا باش تمشي ذكرك بويا بعداكو ذكر بك دبي قلبي وي انساني بذكري خود تعالى انجاق تيرد به قلبي انسان بمالي دنياي تجاري تيرنابه قوتن كرمان جايه تمامي دنياي تبع قلبي انساني هنجي برچيه تجاري قلب بمالي دنياي تيرنابه قلب بچ تيردبه بنورا خود تعالى بذكري خود تعالى تيردبن جوي اوي رب العالمين آيات ولود بيجد بي قلب تجاري بتيرنابن انجاق بذكري خود تعالى تيردبن مادام كي ذكري خود تعالى تيردبن مادام كي قلب بذكري خود تعالى باقش دبه خود تعالى مقصده دين جي قلبي خون باقش بكن دمكي قايا دين كم دائما اوقات ذكري خود تعالى بكن هذا هو القرآن يبنيرن خود تعالى ذكر سلم فرض كريا دي سورتي مزميل ده آياتا 8 ده رب العالمين دي استعذ بالله واذكر اسم ربك فتبت اليه تبتيلا دي بناوي خود تعالى ذكر بكن جهر تشتي خو باريزن sadece ذكري خود تعالى بكن دمكي ذكر السربي آيات سلم فرزه پر ذکر جیل سرم فرزه دایتا دا سورة احزاب سورسی دایتا 41 ده خود تعالی وینت بیجه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا
دبي أي خود جي أهل مؤمن دبي خود تعالى ولو ذكر بكن برا ذكري ببربه پر ذكر چیه روش 24 ساعتن ایکو 12 ساعت فازده ذكري خود تعالى بك هندر رو كده او پر ذكر دك يعني مبيجن 13 ساعت ذكر بك ذكري وي پره بن 12 ساعت ذكري وي نپره سر 12 ساعت ذكري وي پره خود تعالى sadece ne zikri per lisan فرض kiriye 24 ساعت ذكر lisan فرض kiriye خود تعالى de surete Nisa de ayeta سد او سيادة بين دويجة فإذا قضيتم الصلاة وبعد كل ميجا خو خلاص كر فاذكرون الله قياما قعودا على جنوبهم دبي بتشهوي هبا رونشكري رابوكري ورازايكري دائما اوقات ذكري خدي تعالى بكن demek ki binere insan vada ku raziyeci gerek zikri خدي تعالى بك vada ku kardike gerek zikri خدي تعالى بك vada runuşti ve zikri خدي تعالى بك 24 saate vada ku insan bineri de muhakkak ki halevi divan her tesis iştadeye ya runuşkiriye ya rabukiriye ra ser deste rast razayikiriye yatağa خديه çeşki vakidin tineye her se halatci خدي تعالى خوازه کم ذکر بکن yani خدي تعالى 24 saate zikir ser me farz kiriye خوازم کم ذکر بکن بو چه خدي تعالى خوازه قلبي خو ام باقش بکن بچاوی سدیست قلب باقش دبه بدائمی ذکر زد قلب باقش دبه حيكو انسان نكي دائمی ذکری قلبی انسانی پاکش نابه دائم اوقات شیطان بر انسان سکنان دیه خوازه که تأثیر سر رشایه قلبی انسانی بکه خرابیت بو انسانی بکه خدي تعالى جد خوازه که قلبی خود صافی بکن تأثیر شیطان سر ما نما بکرن و دائم اوقات دوام ل 24 ساعت هم خیری بکن اندری قرآنی ده ایکو اهلی دائمی ذکر نابی اون اول بابه و خدي تعالى حكمت داية أولى الباب رب العالمين بقرة سورة سيدة آيتا دسدو و شيستو شش نهادا ويند بيجد بيه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر أولى الباب بيه خدي تعالى حكمت دهنكا ایک خدای تعالی حکمت دابوان خیرک پر دایوان دبی sadece ehli hikmeti ul elbabın demek ki ehli ul elbab خیرک پر dayıvan bu çı devamlı خیر dikin daimi zikirdene devamlı zikri خدای تعالی dikin her zikir خیره جوی هاوی نزیکن dost ni خدای تعالی پر başın kalbi wan safi buya nama günah dikin şeytan tesirat şeytan serva insanatneye جوي هاوي رب العالمين دبي قرآني جكيب عالمين دي سورتي على عمران ده آياتا حفتادت دبي صادجة قرآني جي أولي الباب بعلمين اي دي جي هنا دبي هن كان آياتا جوار دبيجن اما او شخصي كو نفسا خو باقش نكر با قستناوي بدل رحيقو تسليمي خدي تعالى بك تنبا دبي او البا انسانا نابراوان فتن فساد لكن دبي هنا كان اوجي علمي وانايا اما نقارن اياتي خدي تعالى تفسير بكن يتكيا واني ولو تنيا دبي ايكو اياتي وتفسير بك خدي تعالى يتكي دابي كيها دبي اهلي اولى الباب ايكو اهلي دائمي ذكرن demek ki geli kuhdari aziz خدي تعالى هر تش دندري قرآن يجمر انسان پام کرن دایه صحبت عمل سر توبه بو سه چیز توبه نه بعدا که شیخ به نمیجا حاجت رحمت دا ملبرد سیب توبه کر حفت نیمتا خود تعالی ده انسان نیمتا نماولی رحی امامی آخر زمانی خود تعالی شین سر سری مرب او روح مجهر تشتی محافظت که
adwa kalbe insan iman ettiğini nivise. İman ku kalbe insan hat nivisandın. Vada am insan zikir bike. Şkati Khudai Teala rahmetu fazl te singawi. O keva kalbe insani fazl nura Khudai Teala dora iman ete girtin ro bro nurawi permezindi ve. Asya güneye ku hayve gave kirine tamamı Khudai Teala jert ka khair. Surette to Furqan da ayeta hafteyi da Khudai Teala venet veja. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan fe ulaike yubeddüllahu seyyiatimil hasenat. Dibe Khudai Teala güneye ku tövbe kirine kesinlikle vana mağfiret dike. Mağfiret çiye? Mağfiret ekul ber şeyhe ku tövbe bike naberawi insani to Khudai Teala da avana mağfirete nabera İmami ahir zaman kuş bu insani ra tövbe mağfiret bixwaze nabera wî Khudai Teala jî mağfirete ama nabera şeyxê wî û êku ehlê ku tövbe bike nabera wî û şeyxê wî de avane şefaat e. Gelek jî insan hene şefaatê li dinyayê nizanin. Peymirinê li axiretê şefaatê zanin. Avane kesinlikle dereve şefaat li peymirinê tune ye roja kıyametê şefaat tune ye li dinyayê şefaat e. Ev şefaata li dinyayê çi ye? Ew şexs ku here li ber destê şeyxê xwe tövbe bike. Ew şeyx jî şeyxê ku Khudai Teala jêr tayin kiribe nehaye lakî. Nexweşiya her kesî farklı ye, textorî her kesî farklı ye. Gerek êku nexweşiya wan zana Khudai Teala ye, êku textorî wan jî zana Khudai Teala ye. Gerek ew şexs bilmê jî şeyxê xwe Khudai Teala bixwaze. Khudai Teala şeyxê ku rê daye li ber destê wî tövbe bike. Hey wê gavê temamiyê wan gunehê wan dike xêr. Êku gunehê wan bûye xêr. Şefaata vê dinyayê li ser çê dibe. Ew însan a çara rihê wî ji bedena wî derdikeve dere ser sîrat-ı müstakîmê. A pênca nefsa xwe başlamış paqijkirinê dibe zikrê Khudai Teala dike nefsa wî rob ro paqij dibe. A şeşa îrada wî jî quvwetlî dibe. A hefta bedena wî jî bi nûra Khudai Teala ku dikeve qalbê wî quvwetlî dibe. Ev heft tişt ku ew însan derbas kirin rob ro zikrê xwe bilind dike li mêja xwe dike heft rojê heft derba li mêj dike teheccüd û mêja duha jî li ser dike dibe heft car. Pênc zaten ferzin di do jî sünnetin. Li mêja duha û li mêja şevê hecet nemazî ewane jî teheccüd nemazî ewane jî sünnetin. Heft derba li mêj dike wek sünneta pêxemberê me. Roja xwe dike pey Ramazanê re wek sünnetê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz pêxemberê ahir zamanê her rojê pêşema jî rojî digire. Asya zekata xwe de a çara ku perî wî hebin de re hecê a pênca muhakkak kitabê muşê xwe bûye a şeşa jî mutlaka zikrê Khudai Teala dike. Yani çi tiştê ku Khudai Teala serferz kirine vanet dike rob ro nefsa wî paqij dibe. Emmarê de sedî heft lewamê de sedî heft milhûmê de sedî heft mutmaîn de sedî heft razî sedî heft marzî sedî heft tezkiye sedî heft heft cara heft not û niha dike di do jî berî ji rehmetê ketibûn qalbê wî wehda ew însan qalbê wî nefsa qalbê wî sedî pêncî û yek ruhunî bibe nûra Khudai Teala Khudai Teala rihê wî jî însanî teslîmê xwe dikire. Çünkü wehda ku nefsa qalbê wî însanî ruhunî bibe rihê wî jî qatik ezmana bilind dibe. Heft cara nefsa me paqij bibe sedî heft qatî ezmana jî rihê me bilind dibe û pey were dere heft aleme derbas dike û dere dige xwedanê xwe teslîmê Rabbil Alemîn dibe. Zaten rih neîme bû ê Khudai Teala bû. Nefs a me ye fizik bedena vê dinyaya me ye. Nefs a berza alem ye nefs jî bedena me jî a vê dirê ye.
خدای تعالی هر تشت زتی هفدو خلق کریه بدنا ما دنیای نفس برزه عالمیه وعدا كم روح نفسي ببرسن نفس خرابية روح صادجة قنجية خيرة بفيهاوي هر تشتي خدي تعالى ولو كذي أما روح رحي خدي تعالى أمانة الجماع جرك في أمانتي أم تسليم خدي تعالى بك معنى دين شيا معنى دين هداية شيا هداية في أمانتي خدي تعالى كم الحياة الدنيا بري مرنا خد تسليم خدي تعالى بك معنى هداية أبا أما رو إيرو كدين تاجون وانا نزانن چه زانن چروكي خدای تعالی انسان كتاب نویساندن وانا زانن آیت خدای تعالی نزانن او شخصي كو نخوازه بدل رح خو بكين خدای تعالی تسليم خدای تعالی بكن حياة الدنيا او آيات خدای تعالی غافلين سورة يونس تاد آيات حفتات بينات بيجر رب العالمين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورادوا بالحياة الدنيا واتمون بها والذين آياتنا غافلون في او شخصي كو خستناوي بدل بخوازه كرحي خو تسليم خدای تعالی بكتنيا وصادج الحياة الدنيا راضي بويا وحياة الدنيا خوازه في او آيات خدای تعالی غافلين قالي گوزاري عزيز صحبتا خدای تعالی هر گاوی خوش حضور مطلقه اما زمان جي داره اف صحبتا ما اميل بدري خلاص بكن دمكي سه چشی توبه هنه توبه که یک بتنا خود که آد دیدوا بر شیخ خو انسان که آد سیاجی خدای تعالی با انسان که خدای تعالی با انسان که ناوی توبه نسوها انجا کی کو هبن توبه نسو بکن او شخصی کو نما تجاری گناهات کن او خدای تعالی با انسان که لبردسته د سحر وقت ده خدای تعالی دوی توبه نسو بکن اف صحبت ما توبه بو عفا خدای تعالی بو مغفرت بو مغفرت چو گناه کو انسان هبن خدای تعالی بک خیر ناوی و مغفرته اما کو توبه کر شخص بو گناه خو کو گناه معفو بک خدای تعالی صادجی گناه عفو بک ام حمد شکر خوش خدای تعالی تین کو اف صحبت بمر تمام کر ام جو حمد شکر خوش خدای تعالی تین کو در بک دی جاردیس بو ذکر خدای تعالی من بین با افدو قال لي داري عزيز خدای تعالی جوار راضي به خواستنا ما ام تخوازين رب العالمين خدای تعالی دائما وقت ما برحمه خوشابك ام بين شو رب العالمين تخوازين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته